omongan angsa, jaburan angsa, omongan angsa, jaburan angsa, jaburan angsa, tidak perlu beli angsa. Nyari frekuensinya. Enggak, selalu marah kok, emang marah diam. Mungkin dia cara marah seken nih kok. Lagi beda. Ekspresinya tunjukin kayak marah orang seken. 3, 2, semangat. Semangat, gas, Rahayu Pak Yan Mina, sukses semua dukungannya.